izučimo sljedeći stav. Najbolja stvar koju obrazovni sistem može uraditi za našu generaciju jeste da potpuno izbaci lekcije o 90-ima. Ja se naravno ne bih složila na tragu ovoga o čemu smo razgovarali, da je bitno oblikovati određeno sjećanje na način da sagledamo i našu stranu i tuđu, što je nešto što zapravo podosta nedostaje, barem u hrvatskim udžbenicima za sada, a koliko sam vidjela i u srpskim. Da, pa ja mislim da bi u tome trebalo zapravo malo više da se informiše i da više bude u nekako našoj edukaciji, zato što kao cijelo taj rivalitet i ostale emocije mržnje nastaju iz te neke needukacije i neznanja i nekako sad u Srbiji, pretpostavljam tako i u ostalim zemljama, da je malo se više radi na tome kako je bilo u jednoj zemlji, nema dosta informacija o drugima, čak može se ne učini previše i u drugim bitnim delovima koji su se dešavali ni našim zemljama, već se samo specifično uče neki delovi koji su ljudima koji su u stvari tada pisali bili najviše uočljivi. Ja se slažem donekle, ali ipak ono što bi bila moja replika, ne mora nužno da se, kako se zove, u obrazovni sistem da se to uči, a zavisi šta ćemo učiti, odnosno da li je to što nam budu predavali nastavnici, da li to, da kažemo, ima utemeljenje, da li je to činjenično ili je politički obojeno, ideološki i tako dalje. Tako da onda bolje i da se ne uči, jer bi onda pogrešno naučili, jel tako? Htjeli mi to ili ne, to jeste dio naše historije, dio našeg identiteta, nebitno o kojem narodu se radi. I mislim da bi trebalo, čak što više što kolegica kaže, da se što više implementira u obrazovni sistem, ali u kojem kontekstu sada nađemo neki balans između toga i koleginog stava. Zašto ne bi jednostavno sjeli svi zajedno i kreirali neki nastavni materijal koji je ok za svakoga? To jeste da ne piše svaka država svoju verziju i da se pod znacima te nove generacije truju tim verzijama za koje druga država ne zna. Tako se obeshrabruje, smanjuje značaj drugih žrtava i nebitno zemalja, evo ako ćemo generalizovati, ali smatram da bi se trebala naći neka baza koja je realna i jednaka po svima. Slažem se, ali mislim da to sve kreće sa vrha i da političke elite su te koje na to mogu, oni najviše utječu i donose odluke u krajnjoj liniji. Bilo je sigurno ti projekata kao i Joint History koji se bavi to da imamo multiperspektivnost, ali to da bi to se implementiralo u obrazovne sisteme, to je pre svega odluka političara, znači političkih elita. Na izborima moramo da, mada kod nas u Srbiji izbori, to je totalno druga tema, ali želim da kažem da moramo da menjamo političke elite. Ali evo barem uz pomoć vas i uz pomoć ove cijele priče dokazali ste nam na jednu veliku ruku da je to moguće, da može da se pronađe balans između svih naroda po pitanju pogotovo obrazovnog sistema na te tekstove i materijale koji zaista mogu da prenesu realnu priču, a da ostaju vjerodostojni za sve. I pored činjenice da treba posvetiti dodatnu pažnju i doći do nekog konsenzusa o tome koji pristup je najbolji pri implementaciji ovih tema u obrazovni sistem, mislim da je veoma važno, a ono što je posebno nastavnicama i nastavnicima istorije bi bilo potrebno da budu svjesni toga, jeste da je ova tema potpuno drugačija i predstavlja neki presedan u odnosu na sve ono prethodno gradivo kad je istorija u pitanju o kojima se uči i sa jednom velikom fusnotom o tome da ima jedan poseban karakter i težinu i učenje o ovim događajima ima također tu emancipatorski moment pomirujući, tako da to ne bi bilo samo predstavljanje činjeničnog stanja, onoga što se desilo, bez neke pružanja šire konteksta i slike o tome kako treba dalje nastaviti. Tako da specifična je tema, da.
Da, na tragu ovoga, ja bih dodala da nije samo političke elite te koje imaju određenu odgovornost i moć nad kurikulumom, nego da i sami nastavnici imaju tu odgovornost i da oni mogu implementirati ta učenja i razne perspektive u svoje satove koliko god oni bili ograničeni kurikulumom i ali to svakako postoji, ali sistemski da bi se to u svim školama učilo, ne da bude to neko dobrovoljno, nastavnik, kako se zove, ima svoje, na primjer, kao što se često i kod nas govori, svoje metode učenja i tako dalje, nego da to bude na sistemskom nivou, kao kažem, podržano. Jeste ono trenutka kada je sistemski nekako se onda i vodi računa kako se postupa u obrazovnom sistemu i onda na tom nekom višem nivou bi se i ti, onako da kažem, ostali nivoji izjednačili na nivou edukacije, znanja. I opet bih da nadodam, nadovezala bi se na nešto što sam već rekla, taj generacijski prelom koji je na nama, onda bismo, reći ćemo da se to uvelo i implementirao obrazovni sistem, ali opet ćete imati vjerovatno generaciju, ako to govorimo u narednih nekoliko godina, ta djeca će slušati kod kuće jednu priču, a čitat će u školama nešto drugo. I opet sad je na njima, na jednu ruku, da sad oni protumače, ok, jedno mi se nudi, drugo mi se govori. Opet treba sad tu da se prelomi na njima u što da vjeruju i opet vjerujem da je težak zadatak na djeci koju to čeka. Ali uopšte kada pričamo o 90-im i među vašim generacijama, ono što me zanima, često se čuje stav da je to bilo davno i da se ne treba opterećivati tim temama, da to sve treba ostaviti u prošlosti, vjerojatno baš zbog te težine koje nosi to nasljeđe. I onda me zanima, recimo, pošto ti najmlađi ovde, jel ti osjećaš tu težinu? Su tebi 90-te uopšte važne, relevantne? Pa ne bi mi bile važne da ih ne osjećam svaki dan. Jer zapravo i svi političari i većina naroda je proživala te 90-te i nose određene traume i dalje neki političari nosi funkcije koje su imali 90-ih i tako oni namjerno produbljuju tu svoju priču da bi održali sebe na toj poziciji. Meni lično ne bi bile bitne da ih ne osjećam svaki dan. Ja mislim da je to što ste rekli za pitanje da često čujete da treba da se zaboravi. Mislim da je to kod starijih osoba možda neka vrsta coping mehanizma, zato što se te traume konstantno nastavljaju i prosto oni, em što su to preživali, em se ta trauma i dalje nastavlja zato što se vuče i definitivno se ne rešava na ispravan način da se nekako ta sva osjećanja i prožive i nekako prime i da se nastavi da se živi sa njima. I nekako im je ta vrsta coping mehanizma lakša da kažu da o tome ne razmišljaju, da zaborave na to jer imaju osjećaj kao da će im onda biti lakše, a to samo nekako još više pogoršava situaciju u stvari. Evo ako, na primjer, razmišljamo o historiji o nekom ratu, na primjer, koji se desio na području naše zemlje prije 150 godina, to nama trenutno nije važno. Ne razmišljamo mnogo o tome. Ali ovo što se desilo prije 30-35 godina, vjerujem da nam je i takako važno u tome kontekstu jer se to još nije generalno prebrodilo. Jer nije bilo ni sredstava, nije se ni pričalo. Nekako se sa psihološkog aspekta to nekako zataškalo, ok, idemo dalje, hajmo sad da se to obnovi, stane na noge kako bilo, ali narod to u sebi nosi i evo, ispoljava na jako pogrešan način, upravo jer se nije liječilo kad je trebalo. Ali ja mislim da mi čak nismo svjesni koliko nam je važno to što se desilo prije 100 godina. Jer cjelokupna istorija, pa i današnji i ovaj sada trenutak u kome živimo je dio jednog šireg procesa. Tako da, kao što si rekla, mora nekad doći do stavljanja tačke na sve te stvari koje nas opterećuju, ali je u tom smislu pozicija nas mladih, rekao bih, veoma teška, jer mi nismo odgovorni za prošlost i nemamo tu vrstu krivice, ali smo odgovorni za budućnost. Tako da, sa jedne strane odsustvo krivice, a sa druge strane veliki pritisak. Kao važni kreatori narativa u današnjem dobu moramo biti svjesni svega što se desilo, iako to nismo preživjeli.
i razmišljati o tome kako će se u budućnosti stvari odvijati. I nažalost postoji veliki broj ratnih zločinaca koji dalje slobodno hodaju. Kojim je žena koja je bila silovana tokom rata, njen prvi komšija je upravo taj koji je to počinio, kojim sasvim slobodno hoda. I ti podsjetnici su upravo ti koji nas vuku, koji nas zadržavaju. Jer kao što je kolega rekao, da ima pravde, lakše bi to sve bilo. Ne znam, meci po zgradama koji dalje nisu obnovljeni. Te neke sitne stvari, poput tih fizičkih nekih primjećivanja, povuku nas, malo nas zamisli, ali definitivno mogu služiti kao podsjetnici samo sa malo više pravde, pa da se to balansira. Ne bih rekla da su nužno stalno samo i sitnice. Mislim da je problem kod nas što to nisu samo možda komšije, nego na vrlo ipak recimo... Na sitnice sam mislila na te metke i to, ali ovo je suprotna stvar. Ali čak nisu ljudi ni koji su komšije, nego su prosto i na nekim većim pozicijama, imaju mnogo veće, da kažemo, i medijsku pokrivenost i dalje imaju prilično veliku onako snagu i gledanost da konstantno podsjećaju na to. Jeste, nažalost. Pa što se tiče toga, što je koleginica pomenula, metke i sve te u prenesenom smislu ožiljke iz rata koji se dalje ostavljaju, i oni su također tu, imaju za cilj podsjećanje, odnosno prevenciju od zaborava od svih tih stvari. Tome možemo i dodati mnoge stvari, recimo iz domena kulture, filmovi, predstave i sve ono što se plasira. Često je to pod izgovorom važnosti kulture sjećanja, s namjerom, zapravo zadnje namjere su vrlo jasne, a to je produbljivanje tih nekih ožiljaka od prije i stvaranje nekih dodatnih tenzija. Naravno. Htjela sam reći da naravno da je sam javni diskurs pun takvog zazivanja prošlosti, jer stalno uočavamo te podjele. Uvijek su ili su ustaše ili četnici, uvijek, čak i danas. Ne samo nakon 30, nego i nakon 80 godina. Još uvijek se zazivaju te stare, jako velike podjele na crno i bijelo. I uvijek su neprijatelji. Ali velik dio toga jeste obnovljen. Pa čak i ja koja dolazim iz jako malog grada, a koji je dosta stradao fizički tokom rata, jako je dobro obnovljen. Ali ostane vama pod navodnim znacima ta uspomena na tu zgradu, jer znate period kada ona nije bila obnovljena ili slično. Ali smatram da jest bitno da mi znamo šta se desilo i da imaju, da se to zabilježi, da se zna kao fizički dokaz, da postoji neki dokaz kako je to bilo prije, ali ne mora nužno da služi kao opomena na nešto loše, već čisto da mi kao da se prisvijestimo treba biti spreman i razlučiti sam sa sobom na jedan trenutak šta se desilo, pomenuti se, ali opet sve to individualno. Nikad ne znate.